Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugünkü temada güyönün mal mülkünün anın ruhsatı menen sadaka berүү toorasında söz kılmakçıyız. Ayşe radıyallahu anha aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты, egerde ayal үйүндөгү тамак-азыктан чектен чыкпай садака берген болсо, анда ал садака кылгандын соогун алат. Ал эми күйөөсү эштеп тапкандыгынын соогун алат. Аял киши өз үйүндөгү тамак-азыктан кедей кембагалдарга, жетим жесирлерге садака берсе болот. Бирок шарты чектен ашпастан ысырап кылбай берүүсү керек. Ошондой эле сөзсүз түрдө күйөөсүнүн уруксаты менен берүү милдет. Себеби İslam dini ayal kişini güyösünün uruksatısı sadaka berүүдөн tıyat. Başka bir hadiste Asma bint Abu Bakr radıyallahu anha Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, "Ey Allah'ın elçisi, bende menin güyöm Zubayr işte taap kelgen nerselerden başka hiç nerse yok. Men oşal alıp kelgen nerselerden sadaka bersem maga külөө bolобу?" dep suraydı. Anda Peygamberimiz aytты, "Saga mümkün bolgan nerselerde gana sadaka kılgın. Taktap aytkanda, senin güyöң Zubayr saga urukсат bergen nerselerde gana sadaka kıl" dedi. Demek, hadiste malum bolgondoy, ayal kişi güyösünün mal mülkünün bir nerseni sadaka kılуудан murun güyösünün urukсатын alışı zarıl. Jana güyösü razı bolgon nerselerde gana berişi gerek. Negizinen güyödөн urukсат alуу İslam dininde iki türde karaladı. Birinci türü, ayal kişi güyösünün açık türde urukсат sorap sadaka beriş gerek. Ekinci türü, ayal güyösünün münözün jakşı biligine bal bolot. Güyösünün buluş turasında soragan çakta da al adatta tıybaşını anık bilip, urukсат sorabastan başkalarga үйүндөгү nerselerden sadaka berse urukсат. A birok, güyösü saran, үйүндөгү nerselerde başkalarga bergende jaman көргөн adam bolgon bolsa, bul avalda ayal milletli türdө güyösünün urukсат алуусу зарыл.